100.5 sesiyezwini lenkosi njengamanje ke ngiyacela ke uhlale phansi ke ulalela izwi lenkosi sengena ke umfundisi ke Apostle S Hlatshwayo sengijwayele ke kubabiza ngabafundisi bonke abantu akukho umehluko ngumthojo wasomandla vele egcineni siyiba abafundisi ngoba sigada amabandla. We are shepherds of the living God. Ngiyabingelela baba. Ayibonge inkosi, ngibingelele nami kuwe mfundisi mthojo wasomandla, ngibingelele nakubalalela abahle ngosuku lomama Sunday the 9th of August 2020. Niyaphila kodwa baba. Sigcinekile emseni kaThixo ophilayo, singezwe kini nanciko. Hayi siyaphila nathi baba. Awu namhlanje sibhadeleni baba. Namhlanje ngifuna ukuthinda, ngicabanga ukuthi kuzoba ngamaviki nje amabili elandelana. Ngifuna ukukhuluma nganansi imfihlakalo yezidalwa ezintsha, the mystery of a new man, ngoba kunalo mehluko esingeke siunake ukuthi kena umuntu uma ngabe eziyela nje ezihambela ecabanga ukuthi hayi yena uyisidala esitshekuphelele lapho abaningi bagcina bengafinyelelanga ekujuleni, amanetha ababeka laphezulu bagcina bengayitholanga okuyizona zinto ngqo abadalelwe zona nababekelwe zona. Jojo ngicabanga ukuthi kulena izovela ishintshe indlela umzalwane nekholwa elizibuka ngayo, ngoba ngiyakwazi thina isikhathi esidingi sesiqale sihambe siphelele lapho umuntu kuphela ebhabhadiswa ngamanzi singedluli. Ngifuna ke ukuthi umthatha umlaleli, ngifuna umthatha namhlanje ikholwa ngilithathe ngindlulisa embhabhadisweni wamanzi lendlula lithathwa liyobekwa lapha yanga phambili nala lizoyibona khona ukuthi kena liphiwa amandla kangakanani uNkulunkulu ophilayo. Hayi baba awuqhubeke usinikeze, ngoba ngiyazi ukuthi mangabe sinikeze information suke sifuna ukuthi siveze ukuthi uNkulunkulu usenzele ukuthi sibe njani, wayesesibizela kuphi, ngoba lokho uma ngabe usuwazi ukuthi ubizele kuphi uyakwazi ukusebenzisa zonke ikhalo nazo. Imfihlakalo nje ilapho kuphela. Khumbula phela yazi ingqikithi yami iqala phaya kwincwadi yesibili yabaseKorinte isahluko sesihlanu ivesi ngelesishumi nomkhodi, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Lalithi khona uma bekanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala noma okwakudala kudlulile, bheka sekuvele okusha. And into yokuqala esuke iyintsha ngalelo langa kusuke kunguwe qala. Lezinto ezintsha zenzeka ngoba wena umusha, wena uqobo lwakho. Yila ke imfihlakalo iqala khona. Nala ngifisa ukuthi kena abalaleli noma abakamakhola akunake lokho, ngifuna ukunaka lokho. Uma uJesu engena emanzini ebhabhatiswa nguJohane umbhabhatiso, ngiyayithanda lapha kuJohn kuchapter 1 sakho sokuqala kuJohane, mawufunda nje verse 32, kunento encane esiya esingayinaki lapho. Lithi iBhayibheli lami uma ngabe uJesu, ngifuna ufunde John njalo, lithi uJohane wafakaza wathi ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phekwakhe. Akasho ukuthi umoya uyijuba, kodwa ngibuke phela uma ngabe sesenza mhlambe senze representation yama signal emabandleni siveza ukuthi umoya ongcwele bese sibeka ijuba. Yebo akukho wrong lokho, kodwa umoya akasilijuba. uJohane uchaza ukuthi uNkulunkulu ubekunesibonakaliso kade sibekile ngaye ukuthi lo okuyena. Mawuyifunda yonke uqala verse 28 uyachaza John uthena uthe uJehova lo okunguyena okwesiyobona ngathi nguye okuyena uMesiya nomuKristu. Uthi uJohane uthe uNkulunkulu kuye kuyabonakala ukuthi umoya oyingcwele ehle afike ahlale athi cababa kuye azinze. Ngifuna ukuthi ke kumkaleli uyazi into ebalekile, abaningi bethu bathi ngomhlase bephumile emanzini noma ngaphambi, ngoba umoya oyingcwele akalindi ukuthi ikhola lifakwe emanzini, ngoba mawukhumbule encwadini yezenzo isahluko seshumi uma ngabe uPetro ekhuluma endlini kaKorneliyo babengakafakwe emanzini. Sikhumbule phela silungise ukuthi kuMathewu isahluko sesithathu uverse 11 uthi uJesu uthi uJohane mayekhuluma uthi mina ngimbhabhathisa ngamanzi, ngiyithanda uma ngabe uzoyinaka ukusuka nawe mhlawumbe ngokaMakho isahluko sokuqala uthi ke uthi mina ngibhabhathisa ngamanzi kube ngikusindiso, kodwa lo ongilandelayo indlela amkhulu ngayo kanginalo ngishilungelo lokuthukulula is just the shoelaces. Anginalo ngisho ukuthinta kumasandals wakhe, anginalo ngisho ukuthukulula imthula, kodwa uthi ke yena
ungibhabhathisa ngomoya nangomlilo ngifuna ukuthi ke kuwena kodwa uma ngabe uPetru ekhuluma babhabhathiswa ngomoya ngifuna ukwenzela kumehluko ukuthi maningi amakhono abhabhathiswayo kumoya kodwa umoya afike angahlala silungise uma ngabe ikholwa liphenduka kukhona ukuthi umoya afike angene ngaphakathi kwikholwa the indwelling of the Holy Spirit ekulo lonke ikholwa elamukele uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa uma ngabe sewubhabhathiswa ngomoya kukhona la afike khona umoya afika ahlale phekwakho ngifuna ukuyilungisela uthi uJohane uma echaza noma eveza indaba phakathi kukaJesu noPetru isihloko saleyo ndatshana sithi ukubuyisela kukaPetru emuva uyasikhumbula ngasisihlokwana uma ngabe uJesu ebuza kuPetru ethena Petru uyangithanda na ngiyacabanga ukuthi abaningi bayazi ukusuka verse 15 kuJohn chapter 21 uyofika egcineni uthi ke ngithanda ku verse 18 wakhona uPetru sekuvume kathathu sesithi isihloko sakhona ukubuyisela kaPetru the restoration of Peter lithi ke uma ngabe uJesu esekhuluma usethi lalela ke Petru ukhumbule wena verse 18 uthi ngalesikhathi usesemncane noma useseyingane wongowa noma yini oyithandayo ebese uphubheka la uthanda khona uthi kodwa mangabe sewukhulile uthi yena welulisada kube khona okwembathisayo athi maqedwe ukwembathisa abese kubamba ngesandla ekudonsa ekubhekisa la ungathandi khona umzalwane noma ikholwa eselingenwe noma elenibheswe ngomoya angikhulumi ngalona nawo ngaphakathi ngoba uyaba nawo umoya engcwele ngaphakathi kodwa ube ingane asilungise phela uJohane uma ngabe unina evakashelwa nguMaria uthi ngesikhathi esakhulele kuyinyanga yesithupha lithi iBhayibheli lami wathi uma ngabe efika Luke chapter 1 ku verse 37 wathi uma ngabe behlangana uMaria nonina noElizabeth lithi kwaba khona ukudumagduma esibeletheni igdumaduma ingane the leaping in the womb of Elizabeth ngoba yayikhona into ezayigcwaliswa ngayo kodwa umoya kuphela wongaphakathi uJohane wangena ngaphakathi awuzange membese kunomehluko kwikholwa ethe umoya engcwele mayefika kulo wafike wathola indawo wafike wahlala ifanele ikholwa lithi mayesefikile umoya engcwele likwamukele kunezinto ezisalayo ekholweni uma abe umoya esefike wahlala phekwalo angilungise uma ufunde yokuqala ikaPetru isahluko sokuqala 1 Peter chapter 2 uma ufunde ivesi lokuqala nesibili 1 Peter 2 verses 1 and 2 uthi ndokuqala uthi ngakho lahlala ububonke uqili bonke ukuzenzisa uhawu nisho nokuhleba konke bese njengezingane isanda kuzala niyakaselela ubisi likamoya akathi noma yiluphi ubisi kodwa uthi ubisi likamoya kodwa ubisi likamoya uma ulangazelele ungakazilahli lezinto ezimbi uma ubisi likamoya ulangazelele ububi nenhlebo nayo yonke izinto ezimbi ungazilahlile umoya engcwele akayitholi indawo yokuhlala noma ngabe ubefuna ukukwembesa kangakanani akalitholi lethuba lokugqokisa ngoba wena usagcwele ubuntwana ngoba usagcwele nobubi ngoba wena awulahlile ububi inkinga yekholwa ukuzama ukuquba ngithi ke kuyikholwa uma ngabe wena uzilungiselele ukuthi umoya engcwele mabe efika kimi ubefuna ukungembesa ngoba kukhona indawo afuna ukungithatha ngise kuyo ngoba kukhona indawo afuna ukungithatha ngithi mase ngifike kuyo kube sekuba nezinto zami azinikezela kimi noma azindlulisela kimi ngoba uzozindlulisela kanjani uma ngabe usagcine ububi phakathi kwakho uma ngabe ezibilini zakho kusenamabibi nokungcola nayo yonke into engafanele uzohlala umbesa kanjani umoya engcwele wena ubheka ukuthi umoya engcwele uzokhava amboze nokungcola na kunezinto okufanele ikholwa lisishiye ngemuva kunezinto ikholwa okufanele lamukele ukuthi manje sengiqala uhambo olusha manje sengihamba nenkadlangadla manje sengihamba noJehova ophilayo athi uma esembesile umoya engcwele athola indawo kuwe ngoba inhliziyo yakho ngilithanda ivangeli lithi lahlana ububi nina nonke beninemqondo edablish let throw away all the evil you double minded athi lahlani konke nikushiye emva kodwa ni focus noma nibheke ngqo kuloko uNkulunkulu anihlelele kona uma ngabe wena njengekholwa sewushiyake lobubi sewuthatha uhambo olusha umoya engcwele sekwembesile yila khona ungaqala khona wena uclaim uthi mina izinto zami ngiyazazi mina ngiyamazi umhlengi wami ngoba uma ngabe esekwembesile phekwakho kunamandla
kunezinto ezizothi mazifika kuwe ebezifuna ukufinyelela noma zipenetrate kuwe zikulimaze zifike zibounce ziphelele kuyisambatha silungise lento yodoba ngoba lento yodoba inkulelo sicabangayo uthi uma ngabe bhala uVersal ubhala amahubo umahubo 133 uma ufunda lamavesi amathathu kuphela kwaMahubo uthi maye kuhle kuyathokozisa ukuhlalisana kwabakhona noma kwabazalwane behlezi ndawonye. How good and awesome and perfect and good it is for the believers to be together in unity. Ngoba umuntu oxokozelayo akakhona ukuhlalisana nabanye mfundisi. Ngoba umuntu oxokozelayo kuyena uthi mayehlezi nabanye ahlale ngoba enesifiso sokulalela izindaba ukuze ezohamba yohleba ngalaba bathi bathi bangcono kanti banje umuyengele akahlale emabibini kunesikhathi la umzalwane khona udinga ukuthi alahle amabibi alahle ukungcola phansi ethatha uhambo olusha noNkulunkulu ophilayo. Ngiyithanda kuPaul ngoba uyayichaza le uthi ngisese ngumntwana. 1 Corinthians in chapter 13 verse 11 uthi ngisese ingane ngangicabangisa kwengane ngikhulumisa kwengane ngenzisa kwengane. Ungacabangi wena uma ngabe sewubuka laba abanye sebekhulile ubabona sebengaphambili ebese uvuka umona ngoba umona uwodwa uma ungawulahlanga ungene endlini kaJehova uma uhluleke ukulahla umona ufike kukholweni you are standing a good chance to lose all that is rightfully yours. Komunye ugcina ngafinyelelanga ngisho nakwinhloso ngani the purpose of God ngoba ehlulwe ukulahla izinto bekufanele ngabe uzilahlile ngemuva. Ngithi kwena mzalwane uthi ke uthi uPaul ngisese ingane ngangicabangisa futhi ngenzisa kwengane ngikhulumisa ngakasikhumbule phela ngesonto eliphelile bengikhuluma ngamandla asolimini ngithi ke lunamandla kodwa ulimi ukuze lukhuluma amandla kunezinto noma kune-information kunolwazi okufanele ulinikeze ulimi ukuze ulimi lukhiphe okuyikhona khona ngoba liyadinga ukwelusa luyisitho esincane nje kodwa lungakumoshela yonke into ngempilo yakho. So yingakho namhlanje asendlule nawe singene ekujuleni sifinyelele khona la sewulahla khona zonke lezinto ezingafanele ezingamabibi nokungcola kodwa wena uqhubekela phambili njengegama lale stage esikhuluma kuzo inqubeko FM ukuthi inqubeko noma inqubekela phambili nempumelelo isekutheni kuKristu. Uma ulahla ongafanele ubamba noma uhamba nezinto ezihlelele wena nezinto okuyizona eziyizo kulukhulike ukusala kuma ngabe emqondweni wakho wena usase usahlulwa ukuthi ngumntwana. Kunanasi-ke izinto engifisa ukuyiveza akhuluma ngazo uPaul uma ngabe ekhuluma nebantu iphinda kabili uyekhuluma kwabaseEfesu isahluko sesine la esifundisa khona esifundisa khona ngama-office the offices Ephesians chapter 4. Ngiyangithanda kodwa ukuqala pha kuverse 22 ngiya kuverse 24 kodwa ukhuluma into efanayo nasencwadini yabaseKolose isahluko sesithathu ivesi lika9 siphetha munye neleshumi ivesi noma ishagalolunye neleshumi. Ngixolisa ngoba isiZulu sami sibuye sithi ukujiya kwezinye ikhathi kwazise ngikhulile ezulu lento. Uthi ke kunakho konke ngiyithanda kwabaseEfesu uma ufunda uverse 22 kuya verse 24 uthi ke kufanele ukuthi sikukhumbule lokhu. Uthi ngaqala verse 21 Ephesians 4 verses 21 to 24 uthi ke uma nizwile nafundiswa kuye njengoba iqiniso likuJesu ukuba nikhumule umuntu omdala onguwenkambo yakuqala nenziwe bashe emoyeni wengqondo yenu nembathe noma nembathe umuntu omusha. Ngamanye amazwi it's a choice kuyikhethela wena ukumgqoka lo muntu obishingakho ngithe la ngifuna ukukhuluma ngeimfihlakalo zesidalo esisha ngoba uma ngabe isidalo esisha singayinakanga noma singafundiswanga ngale mfihlakalo kuzosala izinto ezithize ngemuva. Ngifuna ukuthi kuwe njengekhola ukwembatha umuntu omusha it's a matter of a choice. Uma ikhethela umgqoka kodwa inkinga angeke ukhona ukumgqoka phezu komuntu omdala. Kufanele umlahle umuntu wadala kufanele ushiye izinto ezimbi. Akube uPaul ekhuluma nebandla laseGalatia isahluko sesine verse 19 athi ninathi for you
dear children, of whom I still have those labor pains, and until Christ be formed in you. Athi kunina abantwana bami, njalo uma nginikhulekela ngiyabubula njengezothwele osehlulwa osefika isikhathi sokuteta osefike lapho athi ngizwa inhlungu ngokufanayo ngibubula ngilibulula ngikhalela nina ukuze nginikhulekela ukuthi sengathi beningakhula njalo aze abunjwe uKristu ngaphakathi. Ngamanye amazwi ubungaba nawo umoya engcwele, kodwa ubukhona bukamoya engcwele busilela ngemuva uma ngabe ukwakheka ngoKristu kungaphelele. Ngamanye amazwi buhlezi nje ine seed form bufana nembewu ukuthi kena no, there's just a potential yokuthi one day angaba, that one day this one can be. Yazi uma ngabe into ikumbewu akusho ukuthi yena into engenamsebenzi, kodwa ke okuyikhona kuyikho. Ngiyangithi ke ikhona uma ngabe selingenwe umoya engcwele kahlukani nowesimame osuke ezethwele. Uyabona uma ngabe osimame sezethwele akakhi noma yini, akabhemi noma yini, akafaki noma yini ngaphakathi kwakhe. Kunezinto ezingama habits akhe enenjwayithi athi impela athi ejwayele uyiphila azilahla ngemuva athi lokhu nalokhu angeke ngisaba engxenye yakho ngenxa yokuthi ngicabangela le potential esesibelethweni sami. Ngithi kulelo nalelo kholwa there always is a potential of the fullness of God. Ngiyayithanda uPaul mayekhuluma nebandla laseKorinte kwincwadi yesibili isahluko sesithathu verse 18 uthi ke ngiyayithanda indawana ngoba iyona ehlukanisayo ukuthi umuntu ukhula kangakanani enkosini. Ngiyayithanda ngoba ishintsha even your approach in the matters of the kingdom of God. 2 Corinthians, it's chapter 3 verse 18 nokuverse lokugcina uthi kepha ke thina sonke sibuka ngobuso obambuluwe inkazimulo yenkosi njengasesibukweni siyakuqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya okwenkazimulo ukuthi sibafana nalento esibuka kuyinkazimulo. Ngamanye amazwi yes inkazimulo uyayibona kodwa ngenxa yokuthi kuwe ubungakayithathi ngoba esiyizo igcina inkazimulo ungakhulanga. The level of glory, growing from grace to grace, growing from glory to glory, reaching certain levels in your lifetime. Kubanjezelwa ukuthi wena uzama ukuba ngithi ke kuwe sithandwa senkosi ngoba ngiyafisa ukuqhubeka nalesihloko nangevikelizayo nala ngifuna ukubukisa khona i-issue location ukuthi wena ubekwe kuphi ngoba kunemfihlakalo kwi-location. Kodwa ngiye ngakujabulela ukuthi ngaphambi kokuthi wena uqonde le location ngoba ngithe isihloko sami noma ingqithi yami ithi nineni izidalo ezintsha nikuKristu. Your location is Christ. Kunezinto ezitholakala ngokuba kuKristu kodwa ngithe ngalesikhathi wena usabekwa kulesisekelo usabekwa kuleli dwala ukuze ube naloku uqonda lokho kuzofanele wena kube nezinto ezilahlayo kube nezinto ezishiya phansi usondele kuKristu. Ngiyamthanda mayekhuluma uIsaiah ekukhuluma uJehova ngoIsaiah kuIsaiah chapter 1 verse 19 uthi uma ungaqala verse 18 uthi wozani sithethe indaba noma izinto zenu zibomvu kwegazi ziyakuhlaza zibe mhlophe kwa kodwa imfihlo ngifuna ukufocus lokho ukuthi come let us reason together. The secret is in reasoning together ukuthi abantu ezorizina nabo njengamanje ngabantu abangabaphathi bemfihlakalo sizokuthatha wena sikususa kule level yenkazimulo sikubeka kwi level elandelayo ukhule njalo kubonakalisa uKristu kuwe njengamanje ngithi kuwe uma ngabe wena ubusahlushwa inhlebo uma ngabe wena ubusahlushwa umona uma ngabe wena ubusahlushwa inhliziyo embi ufisela kanye ababi ufisela kabi abanye noma usafisa ukuphindisela emuva ngenze ukuthi walinyazwa kungenze ukuthi wahlutshulwa. Ngithi leso sikhathi uma ngabe wena ubufuna ukuthi amandla kamoya engcwele empilweni yakho abonakaliswe shiya phansi impindiselo shiya phansi inhliziyo embi shiya phansi umona shiya phansi inhlebo ake sihambe ndawonye sizobonisana ngokuba wena kunezinto ezibekelele kuwe nonamandla okuzenza. uPetro okumenza abe namandla Acts chapter 3 ukuthi mabe ngene ethempelini benoJohane basukumisa ogulayo asukume aphile. Imfihlo yayilezinto ababezembethe ngoba uthe uJesu nina hlalani nilinde nizakwamukeliswa amandla. Imfihlo sekutheni uma ngabe sewamukeliswa amandla uwaqonda uwembethe kunezinto ezizokwenzeka empilweni yakho. Mhlawumbe ngenxa yesikhathi ngicela ukuba ngingamukela ukuba mhlawumbe sekuqhubeka ngesonto ezayo ake ngikukhulekele wena babo iqhwele nanti khona nangumntana wakho obefisa Jehova
ukuba ambeswe nguwe ngamandla akho nanti khona Jehova ophilayo lilahle ububi enqumele enhlizweni yakhe ethi ngiyashiya bonke ububi ngakho ngiyafisa ukuhamba noJehova moya engcwele membese hamba naye mbambe ngesandla makuthi khona konke bekukubi nobekusendleleni nobekufisa umphazamisa kususwe namhlanje ngoKristu Jesu inkosi nophilayo. Amen and amen. Bonke balelisa ke tata. Sawankulu baba. Hallelujah, bayibonga inkosi. Siyazi namandla into okhuluma ngayo. Ngifuna ukuthi ngigcizelele umfundisi wami ukuthi amandla akawekho nje la e-studio kuphela nasemakhaya nolalele emotweni lapha emotweni kunamandla. Hayi ngiyakuzwa. Ngifuna ukuthi khuluma izinto semotweni. Kunjalo. Hallelujah. Ashiye umuntu omdala. Simlahle sembatha uKristu Ngoba ngeke sikwazi umbatha phe kwelinye ibhanti elidala. angeke ubhanti ulifake kwelinye ibhanti phela ukhanda ingozi la. Hayi sibonge baba. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Ube nosolohle baba siyabonga kakhulu. God bless you sir. Thank you. Bye.